ndiko ndaraba umu ex wawe ahari vraiment je ne kubaza ko wabaye umu ex wawe yana mu ex ngira c'est vrai no uyu waundi nawe ujya siwe ni ikintu tutazi nyene kira usigaye uri top sana. Oya. Wallahi unapendeza. Amen. Unatakata. Amen. Usigaye woga iki? Amata. Acha kurabi. Ariko abantu usigaye turi babi mimi. Dusigaye ni ryari twabaye beza. Mbere. Sijirazi nsura bamaze kumishana. Ntumbarira agira nubwo bwa mbere urya wambari. Jigiye cyose ngiye gukora ikintu. Barandabira kabisa kandi. Acha kunambia. Yego nukuri. Akubusha pambana kwe. Kuva kera rero. Noneho kubibaza none uko baba bakurondera kwikira bamaze kwicara ugati mega kora ikijengo mandari rya cyane ni kweli bro. Inyenyeri. Nagiye kwa muganga mbonye ntangwe kuvomisa amaraso. Yesu we wageza uvomisa amaraso. Kandi byisikera ni ubuvo. Bati bya bintu byakomeye. Banje bidakunda nuko mpagarara barambonye abantu bose uyu n'umubisi. Nahatwe gupfa ati nano kandi ubwa mbere ishano ryari rifashe kujyagira gatatu mbetari kane bamishano jewe urabizi ko kuva kera hariho abantu n'ukuri bakundana n'abantu usanga umenga ntibarawo umenga urikura abagora bya vrai none ko sigaye numva ngo hari abantu basigaye bafise na izine zo guhingura ishano ngo baha abantu muri film nivyo ntibarihingure no twebwe ko baho bari duhereye turapfa wallahi turapfa kweli unapambana mpaka termino Yendi ngwani Jori mandaridawe kabisa urime ndaridawe kabisa nzopfa hageze kera abona umenga umwana w'umukobwa agiye muri film umenga agiye kugucika ikirara ego agiye mu bintu bitari byo bibi ariko je nkunda kuvuga nti naje muri no industry naje muri film kugira ngo mpindure mind z'abantu kuko filime nakazi nk'akandi kose ucika icyo ugomba gucika mu gihe ariwo wagihisemo niba wahisemo kubikirara irabigufashamo kabisa kuko ubura ahantu isi yose ikubona sinavuga ngo hari ibyo twadukora ko je ntavyo nkora ntacyo nkora cyo tuma banyumvira uko ahubwo hari abantu nyene za mind barabafise bakizifise niba je mbonye ndiko ndakina hore nkundana n'umuhungu ubwo cyo yibaza ngo n'inyuma ya kamera birabandanya ego bijya biherera haje kiretse wowe nyene nkuko navuze ariko dufise imitima ibiri niba je nazanye no mutima arundi yazanye uwundi ugasanga mu byukuri nyene nikirara kandi nanje ndamaze kubabona Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Bonjour mesdames et messieurs le fond de Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry Buja Flavor. Chakenya makuru cy'abakibazana. Bishavuga muri industry Buja Flavor. Huko tuba tubikora reka tubanze dukengurukira Imana. Thank you God for everything that us in the name of Jesus Christ. Hamadutse dukengurukira nabo bakunze bisamirizi Irebe. Mudasibe kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 4 navuga mu kiya Cimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nawe so mudukurikirana kuri rubuga rwacu rwo rwanyugwa Irebe Media. Nukuri ndakuramutsa nongera ndakwifuriza amana yuko yokoma nawe mu byawe no mu byanyu yuko Imana yokwama yidegenze muri kwera rero kuri muri kugura Beni behind the camera uri kumwe na CK Professional. Umutumiro wacu witeka ni Mimi Mireille. Numwe mu bakinyi b'amareresi babikora neza muri film yacu ya kabiri inda business ko industry yacu murabizi kirimo abasaha benshi cyane basigaye bakora ibikorwa bimeze neza cyane abenshi murabazi ngo ba Fani ba Abeli ba Hamede ba Liberi bandi n'abantu benshi cyane ba Joakim ni benshi cyane basanzwe bakora ibikorwa byinshi cyane ngaha muri industry ya kabiri gatanu indwi y'amareresi. Rero kuri uyu munsi tufise umutumire wacu witeka kuri rubuga cyo rwanyugwa Irebe Media ariwe Mimi Mireille. Murabizi neza ko ari mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye aho mwerutse no kumubona novuga agashimwe ka best influencer muri category ya entertainment cyangwa novuga imyidagaduro ariwe yabaye wa mbere ko higana n'abantu batoroshe cyane byari bigoye ko yobo wa mbere ariko Imana yivuze ati urabo wa mbere muri cyo gufata uwo wasiri turaza kumenya bimaze amazi imisi ariko arakora novuga ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mbese no mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda araza kutubata
byo bigeze hehe mbega ibyo ariko arateganya ariko arakora kugira ngo abafana biwe babandanye baryoherwa nibihe kandi murabizi neza yuko n'umubebe uyu munsi urumva turaza kumuhaye nyumva reka tumuhe ikaze umutumire wacu witeka ariwe Mimi Mireille. Mimi ça va? Uri Venice. Joyeux anniversaire. Naguhe bise samani Sidari ni Beni ubona mukate wazanye ndaracu unazanye amahera sasa ndakurenza baje nukora kana gasuzuguro nukwicara oya nukora nukuri bivuye ku mugenzi Beni shensa wayabonye niyo ndamuhaye basi yasengere basi menye basi mana ndaguhaye amafaranga uyahezagire aho bimaza kuyabikaze kugizana yandi kugira ngo aronke ibuteza imbere aronke n'ibiteza imbere abandi cyane cyane kuvira abafakazi aho ni sawa tuvugana ukuri Mimi none kuri kutonje sema ati merci asante sana kubera aherekejwe n'isengesho wow erega kandi je singaye aho hantu havuye yansubizaga Mimi mu mwanya bavanda gucora azi kusiga mu diaspora bavanda gucoresha je ndaguhaya ngene umaye urabona yego shoro kwa representation Impression yawe kibyoshe ntumbarire minga umuvuga nkagoma numviriza bya vrai yego nukuri just ko warabimbarira utundi bazi vugutundi oya tugegende ntabwo bazi dukwiye tugegende bibiri sawa gusa ni bon en fait ndagerageza kugira ngo nyene ariko baradukurikira nyene babikunde baryoherwe sibyo none yego vrai buryo umuntu nako ari ikintu ciza uzokwemere watashoboye bya vrai uzocemere kabisa gusa reje ikintu nakunze rero za tarize sana ababerewe sana jewe yego unapendeza sana umbaye nk'umurasta man sigufite dread Benish cyane nakandi kaluka gashasha abasinyate mwa Tanzania utangura musigiye mwambara muranitsi atabuga mana turagushimiye cyane ko tugiye gutangura ikiganiro bane natwe ibyo tuza kuvuga byose bize kuba ari biguhesha icyubahiro ari bize kuba ari bizofasha abazodukurikirana komeza ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu amen 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 isengesho riri complete rikwiye kuko gitangura ariko byose Imana tubaratise n'icyo bari rigufi Imana iraryumva sivyo none Mimi ni bore amakuru imisi cyane imisi myinshi cyane gose imyaka 2 uyu munsi rero kwa muri 2023 nikora kuri step network abiri gata no step network urazi ujya murayikora ko ari petit frère oya yego kaya gahungu gato kare bayikora ko ari abahungu ariwe muto w'ikiganiro z'ukimura uzumuteza imbere Step Media ntino yimikiganiro yaragabashije yafashije yigize kumfasha bireke gusa Mimi je vraiment nishize ata place cyane ya bon reka dufate tuvuganye ukuri ndiko ndaraba umu ex wawe ahari vraiment je umu ex wawe ya nama ex ngira c'est vrai no uyu nawe hari ujya siwe ni ikintu tutazi nyine kira ujya soma exo ya extraterrestre turaza kumuronderera izina azi kituma ndabivuze usigaye uri top sana oya wala unapendeza amen unatakata usigaye woga iki amata acha kurabi ise gusa je ndazi ibintu byose n'amahoro ya rubwiza bw'Imana amahoro y'Imana iguhaye amahoro like y'Imana iri ku ruhande rwawe ikakugwanirira ikaba nawe nizere ko ibintu byose babimeze neza cyane ibintu byose yaba ari ibintu biza kwiyongera ko tu yes twinze neza mu kiganiro ati neza Mimi umunsi wawe uri kugenda gute uno munsi barakuvuga kuva mu gatondo ego kuva mu gatondo ukivyuka ugishira igitire kirenge uvuye ku gitanda ba wagenze neza sibye ko mvuye kwa muganga kuvuza mutoyi wanje agwaye iki baramuhaye ishano Yesu we ariko abantu ko siye turibaga bamuhaye ishano bari mutoyeho mama we cyangwa wari mu bupfu hajya ari mu modoka ariko abantu sigaye turi babi Mimi dusigaye ni ryari twabaye beza turi babi gose kabisa umuntu kiretse umuntu Imana yagiriye ubuntu bwo Imana ikamuha kuba mwiza n'ukuri
ariko nibye oya ubwoba bwiye ariko nivyo abantu nyene ntibabitu naje mama wanje ryari bararimuhaye ariko Imana nanje bararima kandi hano uzi ko nanje natwe gupfa mvuye kwa muganga shango ngo sumura aho bari baguhaye ngo yagire kwica je nagiye kwa muganga nasaba sinibo babizi umunsi tugiye muri shooting ntangura kumva ndiko ndaribwa mu nda numva ngira ni ibintu bisanzwe ngati ni amibe reka nja kugura imiti ndiko ndaja muri shooting ndagura imiti nkumva nyene beko biranse nguma ndibwa barampa bati ngo rero ngo burya ngo abasitaye ngo barabakarira ngo genda ufate bampa ibinini vy'amakara ugenda ngo binwe ngo bica bihera ndabinwa biranka nguma mu nda hanja binishu nagiye kwa muganga je ndapinga cyane je kugira nje kwa muganga biragoye mpaka ntaremvye urizera Imana gose oya si kwizera si no kwizera Imana basi sinzi kari kutiyitaho sinzi kugira nje kwa muganga je nuko mba naremvye benishirege nagiye kwa muganga mbonye ntangiye kuvomisa amaraso Yesu we wageze aho uvomisa amaraso kandi ibyo sikera ni ubuvo bati bya bintu byakomeye banje bidakunda nuko mpagarara barambonye abantu bose uyu n'umubisi nahatswe gupfa ati kandi ubwa mbere ishano ryari rifashe kuryagira gatatu imbetari kane bampishano jewe ariko uko kuntu ryamfashe bwari ubwa mbere urumva rero isi turiko ni hatari umva yuko umuntu arakora ariko hakaba ari n'abandi bariko barategura kumukora iki yes ukora nabo bakora rero mavuga baravuga ati burya igice ukora kiremo mu maboko kurima kuko ntuzi abariko baguharurira amen kabisa sema haleluya haleluya benish amen ya raba shika wow ziri kuravuga nibiki no kwiruka ngo ngwaho ego jabibi turagiye rero twinjire mimi parcours yawe novuga karere yawe ya film twinjira nze muri film mbere ko tuja mu bindi yatanguye gute abagushigikiye abaguteye intege ni bande bimeze gute kugeza uno munsi my boss ni Imana kuko je sindavanga ndafise umuntu ngo ashigikira ahari permanent oya na mfise kabisa ndetse Imana yonyene yo hageze ko nkora igikorwa ndafukamika amavi yanje hasi nkabwira Imana ndi papa ngiye gukora kino rero amafaranga afise bigenze kabisa arindira igihe gize hanza mbona Imana irancira inzira yego nkagikora so rero kugeza ubu ndashima Imana ko nta kintu ndifuza gukora ngo canke oya kabisa ndindira igihe c'Imana kigeze nkabona kirakoretse abashigikiye rero umva ko Imana nyene ntiza yonyene ngo wari ibikora ikoresha abantu kirumvikana neza cyane none ibyakugoye nk'umwigeme n'ibikiga mimi ko tuzi neza yuko kuja imbere y'abantu ibyangoye ni byinshi cyane ibyo kuntu usanga ari nk'umuntu ushaka kubona nk'umuntu afise nk'uburyo ukamubwira ati ndashaka ushigikire ndiko ndakora igikorwa iki n'iki akaca akubwira ibindi bintu biri apart y'ivyo ti burya rero kugira ngo ndagushyigikire nawe ari ukundi kuntu bigenze nibyo bibazo rero umuntu nkunda guhura nabyo ariko nabyo ntibyonca intege yewe ndamubwira ati ntibikunda kuko nzi neza ashobora kumfasha uno munsi ejo agahinduka ko n'umuntu kandi namaze gutakaza agaciro kanje rero icyo mpayifera ndiyubaha maze kwiyubaha kandi nkubaha n'Imana so muri icyo gihe rero ibyanje byose ndabishyira mu maboko y'Imana ibitaragenda neza nkihangana nkarindira igihe bigenze neza nkashimira Imana cyane rero ibyo mpura nabyo ni byinshi cyane kabisa challenge ni nyinshi yego ariko ndi kumwe n'Imana byose ngenda mbona byoroha yego ukaraba ukira muri umwuga wo gukina amafilm siko umwigeme yafatwa gute mbega ubu usanzwe ubikora mufatwa gute ukuntu umukobwa yafatwa wamenga icyambere ugiye nko mu bintu by'uburara ugiye mu bintu bibi cyane ko abakinyi ba sinema hari simvuga ubu kuko ubu uye abantu mind zarahindutse kera abona umenga umwana w'umukobwa agiye muri film umenga agiye gucika ikirara ego agiye mu bintu bitari byo bibi ariko je nkunda kuvuga nti
naje muri no industry naje muri film kugira ngo mpindure mind z'abantu kuko filime nakazi nk'akandi kose ucika icyo ugomba gucika mu gihe ariwo wagihisemo niba wahisemo kubikirara irabigufashamo kabisa kuko ubura ahantu isi yose ikubona rero kubikirara n'akanya gatoya ariko uhisemo no kubaha Imana uhisemo no kugira ingeso nziza ntibyoroshe ariko birashoboka ko agiye kuva naza muri industry kuri nta kintu navuga ngo naracitse ikintu ntashaka kuba icyo nabaye cyo nicyo nahisemo kandi kugeza n'isa niba afise abantu benshi cyane no munsi babona ko filime ari ikintu ari umwuga nk'uwundi hari n'abakozi b'Imana abantu bo mu ma eglise bumva bambwira ati ndashaka kuba umukinnyi wa filime ndashaka kubera iki bitewe n'ukuntu bambonye uretse icyo bacariyongeye nta cyahindutse ubona ko nagiye muri filime ndi umukobwa ntangura kuja mu zindi geso ntahora njamo sinova ngo hari ikosa ndakora no kwicuza ngo kubera ko nagiye muri filime oya nukuri nta cyahindutse kuri jewe sibye ikiyongereye yego Mimi ni kubera iki none abantu benshi bakunda kuvuga yuko hari ibintu mukora abasineasti cyane cyane abakobwa barakunda hari inyifato imeze neza abagiriza ubuhumbu kubera iki none abantu babivuga cyane kandi bakagiriza cyane abakobwa cyane abasanzwe bari muri filime cyane ni byo biva kuki hari ibyo muba mukora kumbure byo bituma abantu babibaza ko ibintu ngo sinobiharira gicambere sinovuga ngo hari ibyo twadukora ko je ntavyo nkora ntacyo nkora cyo tuma banyumvira uko ahubwo hari abantu nyene za mind bari bafise bakizifise niba je mbonye ndiko ndakina hore nkundana n'umuhungu ubwo cyo yibaza ngo n'inyuma ya kamera birabandanya ego bijya biherera haje kiretse wowe nyene nkuko navuze ariko dufise imitima ibiri niba je nazanye no mutima hari undi yazanye uwundi ugasanga mu by'ukuri nyene ni kirara kandi nanje ndamaze kubabona ndamaze kubabona rero ngo umuryambwa ngo abumwe agatikisha umuryango barahari kabisa nanje mpora ndababona bitwara nabi usangana abantu bagendana n'abagabo abana bariya bakagira amafaranga y'abandi wagendanye no munsi wagendana ejo wasanga bafise abagabo barenga bangahe bagendana mpora ndabibona kabisa rero birahari ariko ntibihari muri filime gusa ni mwisi yose ni muri rusange harimo nuko ushobora kubona umuntu uzi nyene nuwaca amenyekana gusumba abandi bose niba wari umubona muri filime ariko aritwara uko ufate abakinnyi ba filime bose rero bitwara uko bose bose ntibitwara uko hari abitwara neza n'abitwara nabi cyane birumvikana kandi n'ivyo burya bavuga ngo muryambwa umwe ngo atukisha muryango aritukisha wenyine nuko aritukisha je niba ugiye kwitwara nabi ibikora ko je nitwara neza kandi ingaruka zizoza kuri wowe nyene kabisa ikintu cyose mpora nkunda kubwira abantu ikintu cyose dukorera hano mwisi ifise ingaruka yayo impact kabisa ugikore ukizi ibyo uri kurakora wa mukobwa wa niba uri kuragendana n'abagabo bangaye menya yuko niba bitagarutse kuri wewe bizogaruka ku bana bawe cyane gose ni imbuto igihe cyose imbuto yiteye iramera rero iyo mbuto ni imbuto uri kurabiba wahisemo rero kubiba ibyo uzobona umwimbo wabyo nca nifuza ati mbega ko muhora mubibona muhora muhanurana hagati yanyu nisho biragoye nuko ne kubona ari umuntu afite ubwenge byo mpanuraga Mimi oya nubundi harabo mpora mpano umuntu bavuga ngo umuntu hari uwusho hari egabe nisho ikintu cyose namahitamo y'umuntu amaze hari igihe ubona ko ari byo yahisemo kuko ati jewe nivyo nahisemo nivyo ukambwira si byiza wowe ukivugira ukirenganira ndababwira abo tugira ubuntu tugahura arabona no maze guhanura kumbure baba babikora batari muri filime cyangwa bari muri filime bakabiheba ukabona ko batamuhanuye je nka Mimi yacumvise kandi ahubwo nk'abantu mpora nkunda guhanura nk'abantu bana baba bifuza kuza muri filime bakaza bakampanuza hari igihe rero baza muri filime ugasanga umuhungu kana kamubwira ati tubanze turyamane kugira ngo ndakubwira iki n'iki mukoreshe ngire ibiki ugasanga nyene nivyo bintu rero uwo renda mwicarika hariho nicarese kabisa arambwira ati Mimi warakoze nukuri na nyuma nimba byaramugoye yaciye abiheba nukuri yarabivuye mu ntakiri kabisa kweri wubahwe numva je no guha igihumbi ngarura 500 ndaguha igihumbi akira kabisa kweri yatonza kuguha nyuma uriko urumva rero yes kumbure ni Mimi turi kumwe mu kiganiro kiraryoshe cyane ni Mimi leta ndamuheruka kera sana igihumbi cyanje we ndakiguha je kiganiro
yaje gusarisha yes kumbira ikiganiro murabibona neza Mimi ni wa undi nyene ntigeze ahinduka ni Mimi wa undi nyene yamayuzemo inahe muri we ni Mimi wa undi nyene yamayuze impanure muri we Mimi ivyo bintu ni wize cyane kusanzwe umeze oya ni kwimana igenda ingira kugira undi mu igenda ingira video yanyu nabonye muco na Ruvera narayibonye numva amaso zarakora ntemba mu maso kuko nukuntu muragaragaza mugiye kwakira mwene wanyu kibuga c'indege bijya bintu ko bisa neza rega Benisho niyo niba umuntu ubonye umuntu wanyu nubwo atari kuri Ruvera nuko ari inshuti yanjye cyane ariko menye ngo wajura umuntu kuri nari kugeza aho gutegera kuko turi bamwe kandi tugomba gukundana tugomba kugira ubumwe nyine nk'abarundi kazi tukerekana urukundo ni byiza cyane no muri filme bisigaye bihari nivyo Benisho urabizi ko kuva kera hariho abantu n'ukuri bakundana n'abantu usanga umenga ntibarabo umenga uri kurabagora bya vrai none ko sigaye numva ngo hari abantu basigaye bafise na izine zo guhingura ishano ngo baha abantu muri filme nivyo ntibarihingure no twebwe ko baho bari duhereye turapfa wallahi turapfa kweli unapambana mpaka termino Yendi ngwani nzorima ndaridawe kabisa urime ndaridawe kabisa nzopfa hageze unasonga mbere nishijiraza inshuro bamaze kumishana ntumbariragira nubwo bwa mbere urujya wambariye igihe cyose ngiye gukora ikintu barandabira kabisa kandi acha kunambia yego nukuri akubusha pambana kwe kuva kera rero none wo kubibaza none uko baba bakurondera kwikira bamaze kwicara ugati mega kora ikije nguma ndari cyane ni kweli bro inyenyeri acha we etoile barasema ngo ni etoile nyota yego kabisa rega niba bariko bagwana nanje baba bariko bahangana n'inyenyeri ariko mu bintu ufise imana kabisa kuranyibukije ikintu uko natara kwezi oya ndakwibukije ikibenisha ariko akina rero abantu bose bariko barara filme baca barira ariko ko ari umuntu arira muri filme abantu ntibarire naratangaye cyane tugiye kwa ministre ryari yakimbona ngo wa muntu arira ntikumbe naramenyekanye amarira yaje yageze na hariya hejuru za filme z'abanije ati ujya kalialia ule akilia hapa urumva rore yiwe harimwe ahantu araza kurira kurira biri mu bintu usanga bigora abantu benshi biragora cyane simara ndabibona harabashiramwe amazi ariko biri natural ni impano kabisa yes ibikorwa byawe barakire bimeze gute Mimi nka twebwe abasanzwe dukunda ibikorwa byawe abafana bawe ati mbega bimeze gute update nizihe amakuru mashasha naya amakuru mashasha urabona ko mpereka kuroncinga cira munda niyo bari baranyishwe ko banyishiza season ya kabiri kabisa ye ndiko ndapambana genda ariko noyikora kuko insaba nk'imiliyoni 10 makeye iyo nivo filme mu Burundi tugeze none dutera tuje imbere natwotera tuje ugomba gukora ikintu cyiza uragikora iyo rero for that kweli urumva ahore iyo rero niyo ibiciriritse gatoya kuko iyo tugomba kuja ni kure ako ni kakandi bavuga ngo ni ngo nakabido muri bwa buduga ngo bugwa amafaranga make za 7 million acha weye ati rero ni 10 million rero ni make nyene make kugira nshobore kugenda kuyikora make nayo ya rero hari n'izindi projet ndiko ndakora sinkunda kuvuga projet ntarayirangiza indirenda ziheze hama mbone kuzoza kubabwira abariko barakurikirana ibikorwa byawe kumbura bamenye uyu mwaka wa 2026 kabisa ukuri banyitege nzokora uko ntigeze gukora ama bariko barahingura amashano nabo cyo babaririki bakomeze none rega umuntu wese n'umwuga wiwe niba bimuha inyungu nakomeze ariko icyo namubwira cyoco azohembwa zero ahembwa zero kabisa yes ati rero abariko barakurikirana ibikorwa byawe utubibutsa ati mbega nizihe kumbure ko musangamo ndiko ndakora cyane ariko ndiko ndaboneka mu kamuna gatoya maze gukina dukeya ariko nanje ndikumbuye ko n'ubumenga ivyo ndiko ndavuga Mimi why kura dutevya kubera iki mani tabiri tu mani Mungu iko God is everything akorera ku gihe ariko akorera ku gihe bisaba ko ugenda bukebuke amakoze agakora ariko icyo nabasezeranya ni kimwe uyu mwaka wa 2025 nabahaye filime zibiri gusa inama nacira mu nda ariko uyu mwaka n'imiburi buri ndashaka kuzokora nka filime nka zine cyangwa zitanu zihera
zifise nk'amaparti ugera nka 12 amaparti Mm. kabisa kandi wese system Ndavyifuza usigaye kabisa. mufise iraryoshe cyane kandi usanga itarambira usanga film idafise ibintu birebire by'ibice byinshi Oya. mukora butandatu indwi 10 tayari kari bon kandi usanga film Cyatse iryoha ugaca utegura season ya kabiri. ya kandi usanga n'umuntu ariko arayisubiramo kandi akayiraba kuko bimwe bitandira bimwe by'umwanya muremure usanga abantu basigaye dufise ibintu byinshi mu mutwe Ivyo rero nifuza kuzokora cyane kuko abantu benshi je mba ndiko ndakora no mu zindi cyane ariko abantu bakankumbura ngo kuri cyano yanjye nukuri rero ntushaka guhemba none rega nawe urakenera agatoro ndagakenera shaho none ngira bazo ngo singishaka amafaranga ya taxi wallahi rero ukandamukoresha mimi ngenda kumukoresha ikiganiro ndamushira umukaturaho hahandi igihe garuzo kirabe ariko uravuga ati ndiko ndifuza zose gukora ikiganiro ufise imodoka oya wowe umbarira ufise imodoka narabivuze yego ndazaho kiraba wallahi kandi None urabona ko twongeye twasubiye gukora. ufise imodoka Imana ihabwe icubahiro haleluya dusubije amaso inyuma urabona kabisa ko ibintu Tugarutse bitari bimeze neza dushima. ariko today mambo ni moto fire Imana no Dushime kurishima Imana igejeje cane. ikora turayishimiye mhm aho turi Mhm. niyo aho yadukuye niho naho irikira tujana mhm niyo kabisa Yeah. kandi mimi rero ari mu bamwe yifuriza abandi neza no muri Cane film. gose. Iki kino wifuriza abandi basineaste kumbere batera imbere cyane kutana mimi mbere bakomeze bakore mhm bariko barakora mhm bakomeze bagira umwete wo gukora bapambane mhm ntivyoroshe bisaba ni ibikorwa bisaba amafaranga menshi mhm kandi ugasanga nta naho bariko barayakura mhm ko YouTube yacu urabizi ukuntu imeze mhm ariko nyene niba ari dukeyi barose Mhm. bapambane bakore badukoreshe mhm no munsi ushaka kurikora tubika umukanda ariko Mhm. ejo ukazobona inyungu yo gutubika umukanda kabisa rero bakomeze bakore Mhm. ntibacike intege mhm nubwo hoza ibintu bibaca intege bo Mhm. ntibacike intege ahubwo Yeah. babica intege mhm Eh, kabisa baca niyo baca ibintu- intege ahubwo bo babica intege bo babica intege kabisa bakomeze bakore hanyuma mhm akantu k'ishari bazokavane mu mitima yabo si Mhm. keza Mm. Eh, kariho hoho ego kariho Mm. kave mu mitima yabo Mhm. umwe wese apambane n'ivyiwe Mhm. ubonye mima ateye imbere ukoma amashi Mhm. ahubwo nawe umufate ukuboko mujane mupambanire yego hamwe. dupambanire hamwe kandi Mhm. tuzogera kure nitwagira ubumwe ariko Kabisa. umwe abona ati bimeze uko ugaca ungirira ishari Mm. papa Mm. ishari hari ahantu ritagera cyane ahubwo gose uzokomeza usubira inyuma ya kandi jewe ungiriye ishari Mhm. gahunda ni ukuguma ntumbagira nk'intuzeye kabisa uduga hejuru ariko uzokomeza ahubwo ishari ryo rizokwica Wow. kuramwo ishari aha kora Mhm. wirabe ubonye umugenzi wawe mukora bimwe Mhm. ariko arakora cyane Mhm. uryoherwe ateye imbere uryoherwe Mhm. kuko nimba ibanga ryo gushika ku mugisha n'ingoga ni ukuryoherwa imigisha y'abandi ya iyo uryoherewe imigisha y'abandi ni ukuri nawe biroroshye cyane gushika ku mugisha kabisa ko jebe nico unyishimiye nkatera imbere nanjye ndaza nkamufata ukuboko tukagenda cyane gose Yeah. cyo kirumvikana neza cyane mimi rero ibikorwa byinshi ubunye ni mu diaspora mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda urabona ko ibikorwa ariko arakora hariya kabisa baramuruhurumbira baramukunda baramushigikira kuko no mu bikorwa turakorana vya best influencer ndamubarira arungika ama video kuko turi mu bantu bashira ibintu ku mbuga aho hasanga kenshi hari nitwo turavugana na mimi kabisa abantu bariko baragufasha hari imana bahezagire kuko hariya biragoye gukora biragoye cyane. ufise icyagutwaye gukora biragoye kabisa yego ni mimi kumbure nca nifuza utubarire wewe umaze kuba mu Burundi ukaba no mu Rwanda muri no minsi ariko haraba icuka hagati y'abarundi n'abanyarwanda ibintu bitameze neza cyane bitariko binezera abantu ariko biravye turafise ibintu byinshi cyane duhuriyeko igiki uriko urabarira uwo muntu kumbure ko arashira ugwanka imbere ako yoshira amahoro imbere kumbure hagati y'igihugu cyangwa wese icya mbere twebwe abanyagihugu twebwe sinovuga ngo ntibituraba ikituraba no gusengera ibihugu byacu gusa cyane gose ibindi byose bya politiki birafise ababigenewe ababigenewe ya ni ukuri uri umunyagihugu aca kwivanga mu bintu bya politiki ni ukuri jembo mbona umenga biragoye mu mutwe wawe ntisinzi ukuntu biba bimeze ya we kora icyo ugomba gukora hama wirinde kuvuga nabi igihugu cyawe nk'ubu nk'akarongo ndi nko mu Rwanda nkaba nzi ko u Rwanda n'Uburundi bitumvikana nkaca nza nkaca mvuga nabi igihugu cyanjye na hariya barambona bakambona nk'ikijuju kabisa niba ntashoboye gukunda igihugu cyanjye nzoza gukunda icy'abandi ntibikunda ntibikunda udakunda Uburundi ushobora gukunda u Rwanda ntibikunda ikintu cya mbere wowe kunda igihugu cyawe urabizi ko nabyigije mu biro by'umuvyeyi ya muri filime ya mbere natanguriyeko nako ndigisha niba uri umurundi kunda igihugu cyawe gikorere niba je nk'undi hariya nko mu Rwanda agomba kwitwara neza nkitwara bati uriya no murundi kazi hamwe bati nico duha tugashika mu Burundi kabisa sinzi ko wagiye urabibona bariya bose bakiramana bavuga ati
bumva nyine bashaka kuzoshikina bitewe n'ukuntu ndiko nditwara hariya ukuntu meze ukuntu bako ati abarundi kazi nabana beza bimeze ukuntu aho uri hose itware neza ibya politike no kuri birafise birafise abavyigiye bariko barabikurikirana twebwe n'ukuri ikituraba mvuze ngo ntibituraba mvuze ntabi ahubwo twebwe ikintu ibituraba dusengera ibihugu byacu sengera i Burundi bisengere uko kijyana igihugu kibanye umubanye n'umuryango mu gihe Imana yadufashe tukabana neza nibaza aho twogera kure cyane gusumba cyane gose kuko niba ngenda nkariya bakamakazi hakaza n'abandi ko benshi cyane barifuza kuzoshika mu Burundi bakaza tugakorana ko twebwe turaba artiste nta namwe tuguma tugenda muri abantu bose barifuza kuza gukorera ino natwe tukaja gukora neza tugakomeza dukakora kuko turi bamwe niba tuvuga ururimi rumwe urumva turi bamwe igisigaye ni ugusenga kandi turizera ko bizomera neza cyane ariko hanaje bajya abantu baja gutukana sindabakunda niba ndi mu gihugu cy'u Rwanda meze mvuge neza igihugu canje mvuge ibyiza by'igihugu canje ibintu nk'ibyo paravuga ngo hariya ntibiryoshe kabisa yes kandi bakubarira ati uyu munsi barashobora kuba batariko baravugana ariko none twebwe ukuntu byatanzwe ntavyo tuzi none genze kwinjira mu bintu ntazi kandi ibintu by'abavyeyi birekera abavyeyi bariko bonyene barafise ukuntu byagenze kandi bazomenya ingene babitunganya twebwe icyo dusabwa ni ukubasengera kuko ijambo ry'Imana ridusanga ngo dusengera indongozi zacu kabisa urakoze cyane kuri abantu urahanyishuye neza cyane ibintu byose ni it's God first ushira Imana imbere hama ibindi byose bizoza after set mimi nipe tano kwanza mimi Rastaman urafite indirimbo mimi y'ikirasta we yaririmbye we hari indirimbo ya mimi yakera yagize ko yaririmba y'ikirasta we yagize uririmba tubandanye ikiganiro cyacu mimi warabaye wa mbere muri best influencer vyakire gute mimi cyambere naranezerewe cyane muri kategori ya entertainment jewe naranezerewe cyane kubona barangira icyizere kandi ntanahari kandi no ku mbuga zanjye narashimiye Irebe narashimiye uburongozi bwa Irebe yubahwe cyane nukuri Imana ibamugisha nyine cyambere nk'ukuntu nakoze jewe uzi ikivugo cy'iradiyo yacu kuniki kivuga uvuze Irebe FM uvuga ati umunezero wacu ego nuko naranezerewe cyane kuko umva bitanga umunezero ukuntu basije uravye ingufu nakoresheje je nakoresheje ingufu nyinshi benisha uziko hajeje nakoze video zitatu iya mbere narayikoze umuntu ari mu cameraman ayishutinga benshi ndamurondera urumva nawe mu gihugu kitari iki wanje nadase gusaba service si nkawe nabwo ati benisha ngusange kabisa ndamurondera ahantu hose ibyashira biri umutima uravyimba aha nanje iminsi iriko iranjana iyo ntigiye telefone yanje birapfuye kumbe sinamenye ukuntu batubwiye dukora n'amanire vy'amavideo nagiye kwimenya natevye telefone yanje maze igihe yarapfuye nukuri ego ndahura n'ivyago nyine cyamimi gusa nuko adacika intege kabisa ubundi nari kuba nabihagarikiye hagati mashuja iwa ndavuga ati mana ariko iki kiheze ndabigenze good content umviye content ya mbere nakoze nisa ni ya kabiri kandi ni ya kabiri nakoze urabona kidasa ni ya gatatu ya kabiri ni gana nkora ndiko ndivugisha kujya kwa vatwa arayibonye vuga he warayibonye vuga je video sinarazibonye mimi ya indi yanka kuja kuri profile ya Irebe kuri collaboration ariho wagize collaboration iranga kugira gukunda kuri Instagram birakunda kuri Facebook biranga numva wabi ya mbere watanguye yagira kabiri ya mbere nanje bwanje ntaho nabonye barazinyi wayinshutinze nteye ari bavuga uri mu rupango igare yigira kabiri wambaye ugiye gusenga ibintu bya chocolat yigira kabiri iyo ndiko ndakubwira yo nakoze ikimotari nari umumotari yamubona mwari gutwenga igere yigira kabiri igihase kuja kuri profile Irebe nimwe nari mu rupango mbona irase kuja kuri profile ndavuga mana abati je rero uriya sintsindwa ndakora yarayigisha gukora mpaka kukanyuma
ndasuka ndakorera yindi content ari twashyize kuri profile ijya hose iwawe n'iwacu kandi urabona ko abantu benshi barayikunze kabisa na message yari nziza cyane gose rero mbonye bigenze kurya ana ko baciye baduha ibibazo abantu batari mu Burundi turavyishura nanjye ndakora video nanjye numva ni service naguma naka ibintu byaranduhishije uri pambana kweli iriya kibazo urakigwaniriye antuka yaje ndashaka kiriya cyambere cyatwaze kabisa Nobine yankwaye igihembo atanga amazi zeze ifuta nk'amazi kabisa kwa mimi oya ni yankwaye igihembo gici wanje cyari kirya nuko urya nivyo byagenze gusa je ndashimira Irebe kabisa basi kujya nagaragaje gukora nyene uruka basineaste bandi ndakora byari byiza cyane nagaragaje we na mimi bari bakumva bashaka kwitira gati oya umwe nitwa Miri mwabibonye kabisa urumva ishusho y'urukundo mwagaragaje abantu bakabaposta muri kumwe bakagaragaza yuko mwumvikana cyane mushigikirana muri filme kajya ni nk'akana kanje n'abana bakungana nk'uyu uyu usibye n'ibyo urabizi ko je narakinye no muri ya filme ya Miri yariko arapresent nyine ibya vyamaho urazi ko nayikinyemo urumva rero Miri ni nk'akana kanje kabisa byari bisa neza kabisa ndagaragaye ko umutima rukundo rudasanga byabajya nisabe ntibajya turumwe nabati dutwaye jewe igatwara Miri ariko kamena agomba gukora cyane urya n'umwana wanje cyane gose ya n'umwana wanje kandi nawe vraiment basi ijya video yakoze nanje ubwanje yarankoze ku mutima sinokubwira inshuro nayisubiyemo ndiko ndayiraba nuko yabati wawe kabisa ni wa filme kabisa ni bon rero kubona nabaye wa mbere Imana yarakoze Imana ishimwe ko basi ntatashe amaboko masi ko je narapambanye kandi ngashyiramo n'amafaranga urumva haya nta muntu ashaka gukora video ego hari umuntu yayinkoreye baramfashije kabisa ya kubujya kubana neza ni sawa ariko uwo muntu wa mbere yagize we naramurishe uwo yazinyimye nako ziyazinda abandi bose bazinkoreye for free bakweretse babandanye bakureka n'abandi bantu mimi ni iki rero usaba uvuga ishyirahamwe Irebe company ishyirahamwe ritunganya abantu uvuga ama evenement agiye atandukanye Irebe event kumbure rishigikiwe na Irebe FM kugira ngo best influencer mwaka wa 2026 izimere kumere neza kuruta nigiki usaba cyangwa nigiki wabutanga kugira ngo bameliore kize kimere cyane nkawe wari usanzwe uri muri iryo higana hanje kubera ariyo narindi nkubundi ngiye vango vyagenze neza bati nuko watsinze Mimi ariko je ndiko ndabona ukuntu vyagenze je mbona babitunganije neza kuko niba narinze mbu wa mbere ntahari nuko ko bakoresheje ukuri ati umwana vraiment yarapambanye yarakoze kandi ibikorwa birivugira vraiment rero bavyorganije neza kandi uyu mwaka batanze amafaranga menshi bigiye ibintu ni byiza cyane biradutera intege ubona bati urazi ziya miliyoni 10 nayo nazibariye naziharuriye cyangwa azovamwo agafilime kamwe urumva n'utudeni twose urashyiramo kudacuriha n'amadeni wafashe kukadirisha kabotike kugasabuni n'umuti w'amenyo rero byaraduteye intege cyane ndabizi neza ko na Zenobino nyene nibaza ko yakoze ikiganiro cyo gushima kuri Irebe kabisa sinibaze je ntarindi higanwa yari yabaye muri Superbat bagatanga imodoka ariko iri ryo muri Irebe ryashigikiye aba artiste aba influencer ukuri cyambere ndabashimira cyane ikindi nacu bakomeze bategure n'andi mantuze menshi sigaye best influencer w'uyu mwaka wa 2026 mbaya nugukora kabisa yezosubiramo nukuri yezosubiramo kwe kabisa mayigura yafise kabisa kweli kandi yego biremewe kandi je ndizera yuko ni wakora neza cyane naraba best influencer muri Irebe nje sinzohagarika ati rero mpaka nipereke ijya wandi naje ndayitwara kandi rero wewe ikintu wavuze kiraba kiya gikombe nukuri je ntagitwaye none kiya cyakorewe jewe Zenobino yarakuyivye tukumura bareze zose oya Zenobino yatwaye cha 2025 kishobora gutwara cha 2026 cyangwa cha 2027 icyo je ngomba icyo je nsabwa nukudacika intege gusa kabisa ni award gusa ya best influencer kije gikombe kabisa nta kindi
yes kumbure bariko badukurikirana kumbure badukurikiranye kuva mu ntango gushika kumbure two tugegereza umusozo nizere yuko hari byinshi mwashoboye kubakura Mimi yashoboye kutwiganira byinshi hari manuro nyinshi yatanze kumbure ari message ndende cyane kumbure kandi iremereye ikomeye yashoboye gutanga mu basanzwe babona kumbure yindi tameze neza ati ibihugu bibiri kumbure ko arakoreramo mu Burundi no mu Rwanda message yayitanze mu basineaste bagenzi we ari message yatanze kumbure no mu basanzwe bariko barinjira bashasha dushaka ko ariwo message wobaha mbega hariho uburyo bwoshoboka yuko nk'umusineaste kumbure akiri w'inyuma ya kamera ataraza imbere ya kamera yobona cyangwa yokora ku buryo byo mufasha agatera imbere nawe nyine akagira imodoka akagira inzu akagira kumbure ibimuteza imbere kuko ubu nyisigaye twifata nk'akazi ikintu yokora kuzana urusaro icyambere ni ugushira imbere umwete agashira imbere umwete agasengera impano yiwe akaraba neza akisuzuma igabe nisho hari abantu babizamo batarafise niyo mpano rero bagira imbere bagahora n'utubazo baca bagenda uwo muntu nakubwiye na hano yacyabivamo kubera nibaza ata mpano yarafise ivyo nako ndamuhana je nahuriye navyo ngishika ariko nubu ndacarimo so rero ubanza wirabe kwanza urafise impano mu guhiye ufise uzopambana uzogwana mpaka ushitse kuco wowe ushaka kabisa kugira ngo utere imbere naho nta muntu avuka no munsi rimwe aca yuzura ingobyo birasaba ko ukora hamejo iyo umuntu nawe uravyumva impembo y'umukozi irahari iyo wihanganye ugakora biguca intege nawe ukabica intege tigenda konda bandanya wahura n'amahwa ukayaca mukemera akakujomba ukabandanya nukuri kose urashika kuri success yawe kabisa ati rero courage mubandanye mukora ibiri vyose bikora bikunda gusa gushira imana imbere kabisa uyu munsi twizera yuko Mimi musige mwicara ukicara waparitse hajya novuga aberi yaparitse hariya afana gaparika hariya n'abandi kumure bazifise mvuga izo modoka nizo niko ndavuga baparitse hariya umukaravuga ati kabisa kweri ebana filime yaratuvunye reka twihepore kabisa two ducira inzira n'abantu sinzi kweri numva ari nk'abantu bayiguze mu mafaranga yabo isinuza kubigereranya jewe ni gift Imana yanyihereye kabisa amafaranga kugura imodoka ndaro ariko nibikogwa kuko imbere utarakira kinafine ntabwo bwafise nibikogwa yaje muri ryaye cacira mu nda urumva reka ndakubwire akantu karabaye nagiye gusuhuza umuntu yaragwajwe na ba Ruvera ngiye dutaje Ruvera imva na parking impande yiwe hageze ko dutaha umusenjira mu modoka yundi muyi turarabana gutya turatwenga akomana hindura ibi wallahi mwose yatsi imodoka arataha aba bose nabahari ifisha habuyu haba Ruvera bose nabahari uragwaye lift tugiye gukora ikiganiro ntacyo ndakuzaniye umukate ariko nta kintu kiryoshe nko kubona abantu bariko baratera imbere nukuri biraryoshe biraterana intege ku bantu bari inyuma yacu ko baterekana natwe dukore niba nzi Mimi adashobora no kwigurira adashobora no kwirihira bisi ariko no munsi Imana ikaba yaramuhinduriye ayo mateka niba nzi Mimi ko akaba ari umuntu yari asabye indaro ariko no munsi nawe atunze abandi urumva ko biraterana intege kandi kora ubuze wihangane je narabuze kenshi narera inzara yaranyiciye kuri terre numva kugira ndo nk'ababisi nkisopa ariko ndabandanya kabisa niyo mpamvu Imana yarandaze bati mwana wanje handakugirire neza kandi sinovuga aya n'amashimwe yibanze kuko ibyo turiko iyo tuja ni kure cyane mu basinyatsi ubona bariko baravyuka bariko barakora uvuga ati uyu muntu amubona mw'ikintu kabisa kweri ndabona azohava agera kure cyane ninde mu bigeme cyangwa bakobwa umukobwa witwa Kadoravere kabisa yaraciye muri BMT nawe nyene yego kabisa arafise kazoza keza kuko arakora kandi ntacika intege kabisa omenga ni Mimi arakora ntacika intege ewana inguvu zose ukabona ko afise umwete ukabona ko ariko akora ibintu bimurimo yego afise kazoza keza abandi muraribonye bagumye kuri titre zabo vuga ati n'ubu jewe nka Mimi aba bantu nabasanze muri rugamba n'ubu ndacababona kabisa ko bagitushira inzira ni bande Abel na Bamede na Sabasi nasanzeyo n'abandi bari barimo ariko jerekana ivugira abo kuko nabona aciye mu ntoki zabo kabisa bakureze yego kabisa baranyigisha nka Abel
ahubwo uri kuramuca intege niwe uri kurata umwanya wawe arapambana kandi ni wa muntu burya abahungu twebwe turashaka kuronka n'umuntu ashaka kudugabira n'amafaranga ariko kugira ngo uzobone umuntu aguha amafaranga uri umuhungu kandi twese ngo baraduhakora ngo hari ibindi bintu tuba twatanze impuhwe urukundo sinzi ugasanga nyine turose n'abamama badukunda batugiriye neza ariko umuhungu kenshi usanga abanza akisopa kabisa ashara yikuramo neza ukabona nka beri akoresha amafaranga yiwe ubona ko seri ya mbere seri ya kabiri none mutama ziriya nkomezi zikura ye muryango nawo gute ndashaka kumenya nzikura kabisa agapambana agakora sabasi agakora ntuze amede barapambana bajya abantu kandi je n'ibyitegererezo byanje kabisa niyo mpamvu sinzoguma ndabigira ko mpaka nanjye ndifuza kuzaba intwari kazi cyane gose yes Mimi numva no kubaza ibintu byinshi cyane duherukana kera twokora n'ikibiganiro cy'amasaha 3 ariko reka kumurenda kubahirize ndakure ugende mu zindi gahunda zawe ko ndabizi neza yuko uko Imana iguteza imbere kugenda yigurira imiryango itandukanye fise n'umugwayi mu modoka sinabikubwiye kabisa niyo mpamvu nguma ndakubahirize kuri ico kintu ndagushimire cyane Mimi nakoze cyane Benishin kwine ndagukumbuye najewe cyane ndagukumbuye cyane rero wese sokora ama emotion sasa we aho uzona arira ngaha nturire uyu musore gusavye kuko vraiment cyo bifata ukundi Wacha bibaza ko ndatinga kandi yende ko mvuga kabisa oya mwani ko mumeze musanzwe mufitiye amaranga mutima menshi nuko nenda bakumbuye mwe na CK dukorana ikiganiro CK yari nyuma ya kamera nukuri kandi CK ubona umupapa wallahi naje very suri ndabo umupapa yari Benishin nari ngo ni usigaye oya je mu kwezi kwa kane naragize dote na predote narayigize yego wone wari ngaho Neko utantumiye bazi kandi urazi ko mu bw'abakobwa tugiye kubakwa baraduha igitigiri sarenza ntubizi je mu bitigiri bya wari sinarimo ose waruri ibi nawe wari uri mu Rwanda ose wari gute ko nahaje none ni muri erega je byabaye kijya period ya best influence muri bijya bihenyene neko bitamamaye ngo ndabibona oya sinashitse kubishira ku karubanda nuzi ko ari ibintu byinshi twese dushira ku station none baragutwaye nawe ube ni bari nakura batwaye bimeragira shire ku isoko none gashahu twagubana tuzova yakunweza shamugabo urabona ko na Diko Imana ni byiza kabisa wewe uragiye Diko nawe nyene ni sawa aragize na CK kabisa muraremye dusigaye abamede mugaha haracyariho bakiriho ba Starboy baracariho bande Starboy ko meriko yaratereye ivi byage reka nabajye bahungu barakina amasinema mwe wabashobora Starboy baracariho we bro meruka jenza ni propose yawe Mimi tubibutsa YouTube yawe dusozera ikiganiro ni Mimi Mikhaye official kabisa yes kumbure tuzosubira naho gutaha tubagira bagire bye rero bye Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahits 91.4